150 логори за мачење на територија на Косово. Тоа сега го работи како проект. Председател сте на овој одбор на Собранието на Србија за Косово и Метохија и имате информации, тоа што сум го читал од ваши интервјуи во српски медиуми, имате информации за постојање на 159 логори за мачење на територија на Косово и Метохија. Ja sam u svojstvu predsjednika Odbora za Kosovo i Metohiju Narodne skupštine formirao radnu grupu za prikupljanje dokaza o zločinima koje je počinila teroristička OVK u periodu od 1998. do 2000. godine, zbog toga što sam želeo da pomognemo specijalizovanom tužilaštvu da obavi posao što je moguće bolje, da dobije što više dokaza od nas. I mi smo zajedno sa svim našim službama, sa tužilaštvom za ratne zločine, sa službom za otkrivanje ratnih zločina, sa komisijom za nestala lica, uspjeli da napravimo jednu izuzetno dragocenu bazu podataka, da objedinimo sva saznanja kojima naše službe i naši državni organi raspolažu o zločinima koje je počinilo OVK u tom periodu, da ih sistematizujemo, da ih grupišemo po zonama odgovornosti onako kako je bila podeljena teroristička OVK, da dođemo do dokumentacije koja dokazuje da je OVK bila dobro povezana u hijerarhijskom smislu, da to nisu bile odvojene grupe kao što se tvrdilo, već jedna paravojna, dobro organizovana, čvrsto hijerarhijski strukturisana organizacija, što je bilo izuzetno bitno da bi se utvrdila komandna odgovornost. I te dokaze smo predali specijalizovanom tužilaštvu i vidimo da u optužnici protiv Tači i ostali se govori o udruženom zločinačkom poduhvatu u kome su učestvovale sve strukture OVK, od onih koji su bili na vrhu do, kako oni kažu, običnog vojnika plus ta privremena nekakva vlada Kosova koja je u jednom periodu funkcionisala u okviru tih zločina koji su izuzetno brutalni. Mi smo utvrdili postojanje 159 ilegalnih pritvora koje je teroristička OVK organizovala. Od toga je 6 bilo na teritoriji Severne Albanije u kojima su ljudi nezakonito pritvarani, držani, mučeni, silovani, ubijani na najzverskiji način. Među njima je, pored Srba, bilo dosta Albanaca, Roma i ljudi drugih nacionalnosti. Ono što smo također utvrdili, što polako izbija sada na svetlost dana, da se teroristička OVK, čiji je prvenstveni cilj bio da etnički potpuno očisti Kosovo i Metohiju od srpskog naroda proterivanjem, ubistvima, mučenjima, otimanjem imovine, da su masovno ubijali same Albance. I mislim da će predstojeće suđenje, a već ova optužnica protiv Tači i ostali govori o tome da pokaže sve razmere brutalnog ubijanja samih Albanaca od strane terorističke OVK. Сега, значи, во Хак се и Хашим Тачи и Кадри Весели. Значи, двата клучни играчи на ОВК, кои ќе отрнеме Рамуш Харидена и всушност тоа е тројката, четворката која беше начело на ОВК. Кадри Веселин беше шеф на тајната полиција, на тајните служби, а Хашим Тачи нели командантот на УЧК. Зашто всушност се тиратат? Велите 6 логори за мачење во Северна Албанија. Што значи дека една соседна држава е вклучена во целиот процес. Дека ова не е само Косово, туку една соседна држава која е членка на НАТО, тоа е Република Албанија, која е вклучена во целиот овој процес. Podignute optužnice, a mi očekujemo da će biti još, se odnose na politički vrh terorističke OVK, gde je bio glavni Hašim Tači, na vojni vrh, odnosno na generalštab, gde su ostali koji se nalaze na optužnicama, ali se govori o tome da u tom udruženom zločinačkom poduhvatu, i to je pobrojano u optužnici, su bili ljudi u tom političkom i vojnom vrhu, zatim komandanti operativnih zona. Jedan od komandanata operativnih zona je bio i Ramuš Haradina i komandanti tih njihovih brigada, niže rangiranih jedinica, sve do običnog vojnika. I imajući u vidu tu prvu optužnicu protiv Tačija, realno je očekivati da će se, na primjer, i komandanti operativnih zona naći na optužnicama i komandanti nižih jedinica do neposrednih izvršioca. Što se tiče Albanije,
Albanija je najodgovornija za to što se dešavalo na Kosovu 98. 99. godine i kasnije. Albanija je stvorila terorističku OVK kao udarnu pesnicu za realizaciju svojih veliko-albanskih ciljeva. Albanija je stvorila i terorističku organizaciju OVPMB na jugu centralne Srbije i ona u Makedoniji i Albansku nacionalnu armiju. To je sve Republika Albanija uradila. Nisu te organizacije samostalno nastale. Mi imamo brojne dokaze koji pokazuju da već početkom 90-ih u kampovima albanske armije se vrši obuka pripadnika terorističke OVK koji su posle ubacivani na teritoriju Srbije, odnosno na Kosovo i Metohiju, da se u Albaniji naoružavaju teroristi, da se tu prikupljaju iz zapadnih zemalja, iz arapskih zemalja, da se odatle bacuju ilegalno na Kosmet. U selu Vicidolj na imanju Salija Beriše je bio glavni kamp terorističke OVK, gde su dolazili svi, naoružavali se, dobijali uniforme i odatle se ilegalno ubacivali. Albanija je izvršila kopnenu agresiju na našu zemlju 99. godine tokom zločinačkog bombardovanja NATO pakta, tako što su pokušali da preko terorističke OVK, koja je bila glavna pešadija, uz pomoć albanske artiljerije, tenkova, obaveštajnu pomoć Albanije i NATO avijacije specijalaca, da naprave kopneni proboj na dva pravca. To je junički pravac koji ide preko Karaule Košare i to je pravac koji ide prema Prizrenu, preko Paštrike i Karaule Gorožu. Dakle, sve vreme sukobima na Kosovu i Metohiji rukovodi Republika Albanija. Uloga obaveštene službe Republike Albanije je presudna bila u svemu tome. Dick Marty u svom izveštaju govori o tim stvarima. On govori o učešću Albanije u svemu tome. Ja sam pitao ljudi iz specijalizovanog tužilaštva da li će se procesuirati neko od tadašnjeg rukovodstva iz Republike Albanije. Nesumnjiva je odgovornost i političkog, i vojnog, i policijskog, i obaveštenog vrha Republike Albanije za događaje na Kosovu i Metohiji, odnosno za terorizam i za brutalno ubijanje ljudi od strane OVK. Ponavljam, OVK je samo udarna pesnica režima u Tirani i sve ovo što se dešava u regionu, na područjima koje su u zamišljenoj Velikoj Albaniji, sve se dešava zahvaljujući Republici Albaniji. Nažalost, nisam dobio pozitivan odgovor jer oni su skoncentrisani na pripadnike terorističke OVK, ali vidimo da su optužnici spominju neka mesta gde su se nalazili ti ilegalni pritvori, s tim što treba znati da su ti ilegalni pritvori, da su i menjena mesta. Čas su bili na ovom mestu, čas na onom, ali generalno su se nalazili na severu Albanije. Tu su počinjeni brojni zločini. Postoje i svedoci za sve to. Imate onaj izveštaj sa sastanka predstavnika tužilaštva u Hagu za Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i šefa UMNIK-a za ljudska prava, gde se detaljno govorilo o izjavama nekolicine svedoka koji su učestvovali u prebacivanju ljudi sa Kosmeta u Albaniju i šta se tamo dešavalo oko vađenja organa ilegalne trgovine. Nažalost, Republika Albanija će izbeći, izgleda, odgovornost za to zločinačko delovanje, ne samo prema Srbiji na području Kosmeta, već i prema Makedoniji. Recimo, spomnavте дека не имат вниманието на Сали Бериша, поранешен албански председател, поранешен албански премиер, биле тренирани. Тоа било како некоја база од каде што се тренирани. To je bila klasična kasarna teroristička OVK. На имотот на Сали Бериша. Da, na njegovom porodičnom imanju. Tu su dolazili dobrovoljci, plaćenici iz drugih zemalja, tu su naoružavani, tu su dobijali uniforme, tu su neki dobijali kratku obuku i onda su odatle ilegalno ubacivani na Kosmet. Tako da je uloga Salija Beriša u svemu tome i tekako vidljiva. To nije nikakva tajna. On se time čak i hvali. Гледате, во Косово се влегува во еден процес на расчистување со командантите. И ако ние видиме, да речеме, од Титова Југославија, 20 години после победата и доаѓање на власт на таа една партизанска структура, почнува расколот, почнуваат расчистувањата, почнува отменување на командантите. Така и ова структура на УЧК новака траеше 20 години и веќе почнува да се процесират Хашим Тачи, Кадри Весели заврши во Хаг, Рамуш Харединaj заврши па беше ослободен, многу сведоци исчезна, и сега исчезнуваат многу сведоци. Меѓутоа, во Македонија не се влезе во расчистување. Екзимо Стрени, например, беше начело на Косовски заштитен корпус. Али Ахмет е еден од клучните играчи, како Абаш Џука,
дел од луѓето во книги што пишуваат го спомнуваат како Абаш Џука со псевдоним, дека уште 97 година е регистриран на територијата на Северна Албанија. Во Македонија не се расчистува со таа структура на УЧК, а Али Ахмети по сите информации е еден од главните играчи на тој процес за независност на Косово. Znate, mi smo utvrdili vezu između terorističke OVK, Kosovskog zaštitnog korpusa i Oslobodilačke nacionalne armije u Makedoniji, kao i Albanske nacionalne armije. Tu je bilo mnogo pojedinaca i komandanata koji su prvo učestvovali u sukobima na Kosovu i Metohiji. Mnogi od njih su učestvovali i na strani Hrvatske vojske tokom sukoba u Hrvatskoj, pa pogledajte samo primjer Agima Čekua koji je bio jedan od istaknutih komandanata, a onda su učestvovali također na strani muslimana u Bosni i Hercegovini u sukobu sa srpskim narodom, bila je formirana i Handžar divizija. Naravno da presudnu pomoć teroristima, albanskim teroristima u Makedoniji u vreme pobune je pružio takozvani Kosovski zaštitni korpus, a vidjeli ste i posle prilikom ubacivanja one terorističke grupe vezano za Kumanovo i sve, da je iza toga opet stajao Kosovski zaštitni korpus i direktno Ramuš Haradinaj koji je bio jedan od komandanata operativne zone terorističke OVK. Ja zaista verujem i raspoložujem informacijama da specijalizovano tužilaštvo radi na slučaju Haradinaj, bez obzira što je on već suđen i oslobođen u Haškom tribunalu, ali zbog komandne odgovornosti on može ponovo da se nađe na optužnici. Ja se nadam da će se naći ili bar neko iz njegovog klana. Znate, trebalo je mnogo godina da prođe da bismo i mi došli u priliku da ti užasni zločinci koji su strahovito mučili, ubijali, masakrirali ljude, pretežno Srbe, ali kažem i Rome i Albance same. Imamo poseban dosije o stradanju Roma, ne možete da shvatite kakav su pakao prošle te romske porodice. Kad imate svedočenje majke, ja govori o tome da su joj ćerkicu od 8-9 godina pred njom silovali i ocekli glavu i dali da je reklo evo ti pa kuvaj pasulj. To je Ramuš Haradinaj i ostalo. To su strašne stvari i sada smo dobili priliku da nakon Carle Del Ponte, koja je tek kada je završila svoj mandat u Haškom tribunalu, gde ništa nije uradila da se procesuiraju odgovorni za zločine protiv Srba, napiše knjigu čisto da opere savest i onda se angažuje Dick Marty i onda to dugo stoji u fiokama taj izveštaj i u jednom trenutku se pokreće. Mislim da pokretanje tog postupka je vezano za konstruktivan prilaz za Srbije rešavanju kosovskog problema. Kada je počeo briselski proces dijaloga između Beograda i Prištine, pokazalo se da je Beograd opredeljen za mirno rešavanje kosovskog problema, da je konstruktivan, da želi da predlaže, a ne da bude problem samo u tom rešavanju. Onda je otkočen čitav i deblokiran taj proces i neko izgleda tamo na zapadu rešio da ipak ti zločinci treba budu kažnjeni. Kažem, posle toliko godina, evo mi tu vidimo možda i posljednju priliku da ti zločinci odgovaraju pred licem pravde. A što se Makedonije tiče, čini mi se da rezultat političkih nagodbi, u stvari sad preciznije reći Severna Makedonija, rezultat političkih nagodbi između makedonskih stranaka i albanskih stranaka je da se stavi tačka na sve to što se dešavalo i da se jednostavno oni koji su odgovorni za izazivanje pobune, za terorizam, za počinjene zločine, da ostanu nekako po strani. Znate, ali bar što se tiče Kosova i Metohije, nemoguće je put pomirenja između Srba i Albanaca ako se ta priča ne reši. I pitanje nestalih i pitanje odgovornih za počinjene zločine, ali ako samo prebacujete odgovornost na jednu stranu, onda to nema iskrenog pomirenja i pre ili kasnije to ponovo dovodi do sukoba, jer strana koja je u tom smislu ostala nezadovoljna, ona jednostavno to neće da trpi. To je nemoguće trpeti. Imate situaciju da pokušamo da rešimo problem nestalih osoba na Kosovu i Metohiji i prištinska strana to rešenje vidi jednostrano. Samo treba rešiti sudbinu nestalih Albanaca,
a sudbina nestalih Srba ih jednostavno ne zanima. I kada onda imate sada razgovore u Briselu, kao što je bilo prošle godine u tih 11 rundi, kada oni traže neku lokaciju u centralnoj Srbiji za koju sumnju da se nalaze tela nestalih Albanaca, mi omogućimo sve što je potrebno, da se vrši otkopavanje, da se eventualno pronađu tela, da se identifikuju. Kad naš tim, recimo, traži jedno 5 lokacija, a samo na području Đakovice toliko lokacija imamo za koje sumnjamo da se nalaze tela pobijenih Srba, onda oni prave probleme. Odjednom se izazove požar na tim lokacijama, baca se neka izuzetno jaka kiselina, postavlja se neki radioaktivni materijal s upozorenjima da je to radioaktivni materijal, da ne možete da priđete, i tako se priča zaustavlja i obustavlja. Dakle, tu nema rešenja pitanja nestalih. Onda slušamo Vjosu Osmani i Albina Kurtija, ekstremne političare, koji stalno govore o tome da treba hitno i prvo rešiti problem nestalih osoba. Da, njihovo viđenje, rešavanje nestalih osoba je jednostrano, njih ne zanimaju nestali Srbi. Господин Дрецо, има многу шпекулации дека дел од сведоците исчезнуваат преку ноќ. Дел од сведоците умират преку ноќ. Така е Рамуш Хареден е ослободен. Па дел од овие докази за кои говорите, оно Сдружение на ветерани на УЧК ги имаше објавено во јавноста. Па двајца од првите луѓе на тоа ветерани на УЧК завршија во Хаг. Хисни Гуцати, мислам дека едниот и вториот беше Харединај. Завршува до Хаг бидејќи ги загрозуваат животите и безбедноста на сведоците. Како да застанете на крај на тој процес? Znate, iskustvo vezano za suđenje Ramošu, Haradinaju i Balju, ako se ne veram, u Haškom tribunalu, kada je u pitanju zaštita svedoka, je veoma problematično i negativno, jer vidimo da su mnogi svedoci na čudan način zapravo izgubili živote, da li u automobilskim nesrećama ili nekim samoubistvima ili u klasičnim likvidacijama. Tako da mi očekujemo da je specijalizovano tužilaštvo koje sada radi na procesuiranju odgovornih za zločine koje je počinila teroristička OVK je izvuklo pouke iz svega toga i da su uspostavili jedan bolji sistem zaštite svedoka. Mene na početku malo iznenadilo kada je još sve to bilo u fazi prikupljanja dokaza, zašto se tim potencijalnim svedocima od strane specijalizovanog tužilaštva pruža zaštita tek onda kad odu u prostorije u Hagu specijalizovanog tužilaštva, jer na putu do tih prostorija može, ne daj Bože, da im se desi svašta. Njima je potrebna zaštita od kuće, odakle kreću, pa sve vreme dok su i u specijalizovanom tužilaštvu i posle. Bilo je slučajeva da Albanci, potencijalni svedoci, traže zaštitu od nas, od države Srbije, jer više veruju našim organima nego specijalizovanom tužilaštvu, ali upozoravajuće bilo veoma kada su ovi takozvani veterani došli do dokumentacije koja jeste poverljiva. Tamo sam vidio da su pokazali i jedan dopis koji sam ja razmenio sa specijalizovanim tužiocem tada ispred naše radne grupe koja je prikupljala dokaz o zločinima OVK i mislim da se i dalje sprovodi istraga od strane specijalizovanog tužilaštva koje je dostavio tu dokumentaciju, ali ako ste pratili ova pojavljivanja Tačija i ostalih pred specijalizovanim sudskim većima i pred specijalizovanim tužiocem, vidjeli ste da je specijalizovano tužilaštvo više navrata upozorilo na opasnost po bezbednost svedoka, jer smatraju da optuženi ili njihovi saradnici, koji su brojni na Kosmetu, mogu da ugroze bezbednost svedoka i da se već vrše pritisci, da se već ugrožava bezbednost svedoka na Kosovu i Metohiji. Dakle, imamo veoma ozbiljnu priču i zato je jako bitno da se maksimalno zaštiti identitet i bezbednost tih potencijalnih svedoka. Kako će specijalizovano tužilaštvo da izađe na kraj sa tim, to tek ostaje da se vidi. Ja ne mogu da znam kompletan mehanizam koji oni primenjuju, ali kažem, nadam se da su naučili lekcije iz Haškog tribunala. Mnogo Albanci su ubijeni, isto во тие логори за мачење, не само Срби, не само Роби, не само Ашкенази. Туку многу Албанци се убиени во тие логори за мачење и тој отвара, нели, таа приказна за жолтата куќа. Вице-премиерот во македонската влада, тоа пред половина година беше некоја афера, призна дека тој бил преведувач за дел од тие истражни органи кои ги истражувале настаните поврзани со жолтата куќа,
Албанските медиуми во Приштина велат дека жолтата куќа не е дел од обвинувањата, од обвинењето на страна на Хашим Тачи или против Хашим Тачи. Што е вистината за жолтата куќа? Вие веројатно го имате тоа истражувано, како прв човек на ова оделение, на ова работна група која ги истражува сите овие случаи. Што е вистината со жолтата куќа? Мит, шпекулација, реален проблем кој што може да се третира како злосторство сериозно, не само против срби, туку против албанци, против роми, против сите оние кои биле евентуално тамо малтретирани, екзекутирани, подоцна нивните органи продавани. Žuta kuća, odnosno vađenje, ilegalna trgovina ljudskim organima je jedan od najmonstruoznijih zločina koje je sprovela teroristička OVK uz podršku obavještajnih službi zvanične Albanije. Ali je i veliki problem za dokazivanje. Republika Albanija ne daje doprinos koji bi trebalo da se rasvetli ta istina. Naprotiv, oni godinama pokušavaju da sakriju činjenice i istinu o svemu tome. S obzirom da se to dešavalo na teritoriji Republike Albanije, onda je veoma teško da mi nešto možemo tu da uradimo. U ovoj optužnici koja je podignuta protiv Tačija i ostalih govori se o nekim ilegalnim pritvorima, ali se izgleda ne govori o ilegalnoj trgovini organima. Ipak, treba imati rezervu. Optužnica nije kompletno dostupna javnosti. Ona je restriktivno određenim delovima i bit će objavljena u celosti verovatno tek kada počnu suđenja. Za sada ni optuženi ni njihovi pravni zastupnici ne znaju sve podatke, ne znaju sva imena, ne znaju sve događaje, mogu da pretpostave po lokacijama na koje se optužnica odnosi i ne znaju imena svedoka. To tek treba da se vidi. Da li će svi detalji javnosti biti otkriveni, takođe je nepoznanica, jer i kad počnu procesi mogu neki detalji da budu zatvoreni za javnost. Sam istraga koja je sprovedena od strane UMNIK-a i Haškog tribunala, kada je otišao onaj forenzički tim, urađena je dosta traljavo, dosta neprofesionalno, ali je ipak napravljena i taj izveštaj je postojao u Haškom tribunalu zajedno sa drugom dokumentacijom, međutim, taj materijal je uništen pod izgovorom da nemaju mesto u arhivi da čuvaju, taj materijal je uništen. Možete da zamislite, mi imamo taj forenzički izveštaj, fotografije koje su napravljene tamo, tragovi krvi koji su pronađeni, preko sa tom posebnom supstancom, lumisola, ako se ne varam, su radili, jer su vlasnici kuće pokušavali da uklone sa dasaka, sa poda, sa zidova sve te tragove, ali su ipak pronađeni. Imamo i izveštaj koji je nastao nakon razgovora predstavnika Haškog tribunala i UMNIK administracije, gde se govori o 5-6 svedoka i tačno citira šta oni govore, kako su ljudi otimani, kako su prebacivani u Albaniju sa područja Kosmeta, šta se dešavalo tamo, ko je bio prisutan, odakle su bili doktori, bilo je stranaca i nekih Arapa i ostalo učešće pripadnika albanske obaveštene službe, pripadnika Šika Tačevi legalno obaveštene službe kojom je rukovodio Kadri Veselji, koji je također sada na optužnici. Dakle, to su nepobitni dokazi. Nemamo preciznu informaciju koliko je od tih svedoka još živo. Za jednog pretpostavljamo da više nije živ, ali u razgovoru sa ljudima iz specijalizovanog tužilaštva, moram da priznam svih ovih godina, ja nisam stekao utisak da oni smatraju da mogu da pronađu dovoljno dokaza da bi procesuirali taj izuzetno težak zločin. Ako pogledate izveštaj koji je gospodin Šendimen predočio nakon višegodišnjeg rada tog specijalnog istražnog tima, on je rekao da oni nisu došli do pouzdanih dokaza, ali da nastavljaju rad, da je nesumnjivo da se zločin desio, ali da nemaju odgovarajuće dokaze. I rekao je da ni tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu, iako je tadašnji tužilac za ratne zločine govorio suprotno, nije došlo do nekih valjanih dokaza. Dakle, mislim da će slučaj takozvane žute kuće biti veoma problematičan za dokazivanje, ali to ne znači da se nije desio.
to ne znači da nisu bili ilegalni pritvori na teritoriji Republike Albanije. I sad pokušaj advokata Tačija i ostali koji su optuženi da kažu pa evo nema slučaja žute kuće, onda pustite Tačija, Dick Marty govori o žutoj kući. Ne, Dick Marty ponajviše govori o žutoj kući, ali govori o drugim zločinima. Govori o učešću Albanije, govori o organizovanom kriminalu. Dakle, mislim da specijalizovano tužilaštvo raspolaže sa dovoljno dokaza za užasne zločine koje su pripadnici terorističke OVK počinili na teritoriji Kosova i Metohije. Da li su radili, koliko su uspeli da nađu dokaza na teritoriji Republike Albanije, vidjet ćemo, ali imajući u vidu da su optužnici protiv Tačija spominju ovi neki ilegalni pritvori, znači da imaju dokaze i za to. Ilegalni pritvori su najvažniji za specijalizovano tužilaštvo, jer su oni meni govorili sve vreme da preko tih ilegalnih pritvora najbolje dokazuju vezu između počinjenih zločina i počinioca zločina. I mi smo se zato kao radna grupa i koncentrisali u početku na to da obezbedimo što je moguće više dokaza o tim ilegalnim pritvorima. I kažem, rezultat tog rada je 159 ilegalnih pritvora koje smo identifikovali, ali znate šta, nisu mi samo identifikovali lokacije. Mi imamo imena onih koji su organizovali te ilegalne pritvore, koji su ih držali, imamo imena ljudi koji su bili pritvarani, neki su preživjeli, nažalost mnogi su ubijeni, tako da je to jedna kompletna priča o svemu tome i to smo podelili također po zonama odgovornosti i mislim da iz toga i proizilazi najveći broj ovih slučajeva koji se spominju u optužnici protiv Tačija. Дори во албанскиот парламент имаше дебата помеѓу Еди Рама, премиерот на Албанија, и шефот на албанската опозиција Љуѓизин Баша, каде што Еди Рама го обвини Љуѓизин Баша дека неговата партија, тој и Сали Бериша, гласале за извештајот на Дик Марти, која отпочнува истрагата поврзана со жолтата куќа. Значи во самата Албанија има конфликт политички, кој е виновен зашто е гласано за тој извештај на Дик Марти во албанскиот парламент. Pa da, to ste primetili, ali oni traže krivca zbog toga što je neko glasao da, odnosno podržao da se dođe do istine, da se utvrdi istina o počinjenim zločinima i da se kazne odgovorni. To vam pokazuje da Republika Albanija, što se tiče njenih političkih struktura i državnih struktura, ima puno jedinstvo u tome da sakriju istinu, a ne da se istina obelodani. To što oni se svađaju, zašto je neko glasao da se krene utvrđivanje istine. Otvoreno govore, znači da neće da se sazna istinu. I oni zbog toga nisu pružali odgovarajuću podršku ni Haškom tribunalu, ni ovom specijalizovanom tužilaštvu. Naravno, mi nismo mogli kao država da uradimo ništa tamo na teritoriji Albanije, sem da dođemo do nekih eventualno obaveštenih informacija o tome šta se tamo dešavalo. Ali je potpuno jasno da je Republika Albanija itekako odgovorna za zločine koje je počinila teroristička OVK, ne samo zbog toga što je ona stvorila terorističku OVK i ubacila ključne ljude OVK na Kosmet, ilegalno i naoružanje i vršila kopnenu agresiju, već i zbog toga što se na njenoj teritoriji dešavali zločini. Znate, ako ne može da se dokaže priča o ilegalnoj trgovini, onda će se dokazati priča o tim ilegalnim pritvorima. Kako je moguće da je albanska država, vojska, policija, službe, da su dozvolili postojanje tih ilegalnih pritvora? Nisu znali, ma nemojte. Sve su znali da su učestvovali u svemu tome. Tamo su pritvarani i Srbi, i Albanci, i Romi. Imate svedočenja tih ljudi o kojima sam govorio malo pro onom izveštaju koji govore o samim Albankama, da su bile tamo isilovane i da su im vađeni organi o devojkama koje su bile sa istoka, poreklom, da li iz Moldavije, da li iz Ukrajine ili iz Rusije. Dakle, to nije bila bezazlena priča. Ta priča se posle nastavila preko one klinike Medikus, ako se sećate, u Prištini. To je taj lanac koji je organizovan i koji je dobro uhodan i koji se nije prekidao. Dakle, zločini su počinjeni, ilegalna trgovina organima je rađena, ljudi su na najbrutalniji način ubijani, vađeni su im organi. Imate Šaipa Muju, doktora koji se spominje u izveštaju Dika Martija, koji je najbliži Tačije prijatelj. Kuća do kuće su u Prištini. Ja sam imao susret sa njim. Slučajno u Prištini, dok sam istraživao
radikalni islam, ovaj vehabistički pokret na Kosmetu, sa jednim prijateljem Srbijom koji ga zna, i taj Šaip Muja je imao neku televiziju privatnu jedno vreme, drži neki restoran i mini kao zoo vrtu na izlazu iz Prištine, kad se ide prema Uroševcu. I slučajno sam ga upoznao, nisam ni znao ko je. Kad mi je dao vizit kartu, Šaip Muja i mene nešto prođe kroz glavu i kažem, ma jesi ti onaj što smo ga mi optužili za doktor za vađenje organa, za trgovinu bubrezima? Ma kaže, ja sam, ali nije to tačno, kaže, ja sam morao zbog toga da bežim, da li reče u Švajcarsku, pa u Albaniju, pa kako rekao, nije tačno. Pa nije, kaže, bubreg ne može da stoji, ne znam koliko, sat, dva ili duže, i ostalo što nije bilo tačno, znači, pogrešne podatke mi je dao, ali je shvatio da sam ga prepoznao, da sam shvatio ko je. I, znate, njega spominje i Dick Marty, on je sa Tačijem veoma dobar prijatelj. I govorimo o tome da taj kontinuitet užasnog kriminala postoji kada je u pitanju teroristička OVK. Dobro, gospodine Drecun, pred 10 dena v jednom intervju na nacionalnoj televiziji Aleksandar Vučić veli дека ima razuznavački podatok, bezbednosen podatok, дека една мокна голема суперсила и дека тоа ќе треба да го разговара со шефот на НАТО, размислува да биде прекинато учеството на умники на КФОР на територијата на Косово, што би значило дека албанската армија би дошла, односно косовската армија би дошла на границата со Србија. При својата работна посета на Москва, министрот на полицијата господин Одвулин вели дека тоа би предизвикало екзодус на српското население од територијата на Косово. И нели Вучич дава втора алтернатива дека можно е повлекување на базата Бонстил. Ако тоа се случи на Косово, тога значи се влегува една војна разврска на косовското прашање. Razgovori koje je predsjednik Vučić imao sa generalnim sekretarom Stoltenbergom uverili su nas da NATO ne razmišlja o tome da se povuče iz misije KFOR-a. Da bi se misija KFOR-a ukinula, neophodno je da se ukine rezolucija 1244, odnosno da se donese odluka u Savetu bezbednosti, da se i civilna i vojna misija, dakle i UNMIK administracija i KFOR povuku sa Kosova i Metohije, ali to ne može bez saglasnosti svih stalnih članica Saveta bezbednosti. Rusija nema takav stav, Kina također nema takav stav. Mi smatramo da bez obzira na jako negativno iskustvo koje imamo sa ponašanjem KFOR-a od dolaska 1999. jer KFOR nije pružio odgovarajuću zaštitu opstanku srpskog naroda i njegove bezbednosti, ipak je to sada jedina formacija koja može da spreči Prištinu da eventualnim nekim nasilnim akcijama izazove novi pogrom srpskog stanovništva ili da pokuša nasilno da upade na sever Kosova, što bi nesumnjivo izazvalo strašan sukob sa srpskim narodom, a Srbija ne bi dozvolila da se napravi neki novi pogrom. Гледам тие прават некоја база на територијата на Косовска Митровица, во јужниот дел на Косовска Митровица. Купуваат некои француски тенкови, така да инвестираат во некои проекти. Sad ću vam reći, dakle, Kosovski zaštitni korpus treba da bude formacija u rangu civilne zaštite, da pomaže građanima u nekim elementarnim nepogodama, u drugim vanrednim situacijama, ne da bude naoružan automatskim oružjem, da ima oklopna vozila, da ima kalibar 12,7 mm, to su oni teški mitraljezi. Međutim, oni su doneli zakone, 3 zakona u parlamentu u Prištini, kojima su otvorili put transformaciji takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga u nekakvu vojsku Kosova u narednih 10 godina. Međutim, posljednjih godina ta formacija je već strukturisana, dakle postavljena je kao klasična vojna organizacija, naoružavana je, obučovana je, neke zemlje poput Turske, neke nordijske zemlje, pa Nemci, Britanci, Amerikanci naravno im daju određeno naoružanje i tehniku, odlaze na zajedničke vojne vežbe, pa bili su prisutni u par navrata i kada su na Krivolaku u Severnoj Makedoniji održavane vežbe NATO, odnosno Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, pretvaraju se u nekakvu legalnu oružanu formaciju. Ove najnovije multinacionalne vežbe koje se sada održavaju na Kosovu i Metohiji u okviru vežbe Branilac Evrope, jedna od tih vežbi ili etapa, ima 4 etape, je trenutni Odgovor 21 i održat će se i na delu naše teritorije na Kosovu i Metohiji uz učešće
Prvo je bilo planirano 209 pripadnika takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga. Vidimo da su sada podigli na 330. Radi se o tome da će na području Đakovice, gde su Italijani napravili jedan aerodrom i predali ga KBS-u, da će na području Đakovice ta četa biti uvežbavana u napadu i upotrebljavat će bojevu municiju. Naravno, kad kažete četa u napadu, odmah možete da zamislite protiv koga bi ta četa bila upotrebljena na Kosovu i Metohiji. Baza Bonstil je logistička podrška toj multinacionalnoj vežbi. Mi se oštro protivimo održavanju bilo kakvih multinacionalnih vežbi koje su izvan sastava KFOR-a. Znate, po rezoluciji 1244 samo KFOR može da bude naoružana vojna formacija na Kosovu i Metohiji. Ovo nisu jedinice koje su u sastavu KFOR-a. Dolaze potpuno neke druge jedinice, urušavaju rezoluciju 1244, destabilizuju situaciju i kosovske bezbednosne snage pretvaraju nekakvu regularnu oružanu silu. Paralelno se, recimo, održava niz podvežbi. Jedno od njih je Laufer 21, to je klasična vojno-obaveštajna vežba u Hrvatskoj, gde također učestvuju pripadnici takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga i na toj vežbi se podižu vojno-obaveštajni kapaciteti. To je samo, recimo, nastavak saradnje između Hrvatske i Prištine na tom obaveštajnom planu, a zna se protiv koga prikupljaju i protiv koga rade na vojno-obaveštajnom planu, jer Hrvatska ima 38 pripadnika u sastavu KFOR-a na Kosmetu, deo njih je raspoređen u obaveštajnom bataljonu i tu je već dugo saradnja. Hrvatska sada treba da ojača svoj kontingent. Prvo je bila najavljena jedinica od 120 ljudi, motorizovana četa. Međutim, hrvatski predsjednik je pre neki dan rekao da će biti 150 ljudi. Mi smatramo da susedne zemlje ne treba da imaju kontingente na našoj teritoriji, na Kosovu i Metohiji, jer su politički odnosi sa nekim od tih zemalja poput Hrvatske veoma složeni i mogu da dovedu do određenih političkih i incidentnih situacija. Nažalost, Hrvatska namerno ide sa urušavanjem interesa države Srbije, srpskog naroda, gde god to može i maksimalno pomaže albanske separatiste da stvore državu u punom smislu te reči. Ali da je predsjednik Vučić upozorio da je neka moćna zapadna zemlja, odnosno, kako je rekao, jedna od dve svetske sile, razmišlja o tome da predloži da se potpuno povuče KFOR. I KFOR je umnik. To nije ništa novo. Mi već izvesno vreme posljednjih godina na ovim proređenim sednicama Saveta bezbednosti na kojima se razmatra izveštaj generalnog sekretara o stanju na Kosovu i Metohiji, imamo pokušaje i od strane Prištine i od strane Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Nemačke i drugih zemalja da se pokaže da je situacija na Kosovu stabilna, da Kosovo napreduje, da se poštuju ljudska prava, da nema međuetničkih tenzija, da je smanjena stopa kriminala, korupcije, da bi se opravdao zahtev da se povuku upravo snage međunarodnog prisustva i umnik administracije KFOR-a. Ako je sve tako dobro, idealno, zašto bi Kosovo bilo pod međunarodnim protektoratom, odnosno zašto bi tu bile prisutne snage Ujedinjenih nacija? I u tom smislu, ono što je nepoznato javnosti, vodeće zapadne zemlje su već povukle svoje kontingente iz KFOR-a. Nemojte zaboravite, KFOR je bio podeljen također po operativnim zonama. Nemačka je imala operativnu zonu, sedište je bilo u Prizrenu, povukli su svoju vojsku, ostavili su simbolično prisustvo nekih 68 pripadnika koji se nalaze u komandi u Prištini, ali su ostavili i deo tehnike naoružanja pripadnicima takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga. Francuska, koja je imala zonu odgovornosti, potpuno je povukla svoje snage iz KFOR-a, nema ih tamo više. Britanci koji su imali zonu odgovornosti, potpuno su povukli svoje snage, 18 pripadnika je ostalo. Amerikanci imaju 667, ako se ne varam, Italijani imaju nešto preko 200 i onda su tu Turci sada sa značajnim kontingentom preko 300 ljudi, oni su uzeli bazu u Prizrenu, to je prirodno, tamo ima i Turaka, Slovenija također ima značajan kontingent, Hrvatska će sada imati, kada se kompletira sa ovim novim sastavom, također značajan kontingent. Dakle, već je došlo do povlačenja značajnog dela zapadnih snaga iz sastava KFOR-a.
KFOR-a. Tako da je to proces koji traje. Dakle, oni paralelno jačaju te kosovske bezbednosne snage, pretvarajući ih u nekakvu vojsku, pružaju im obaveštajne informacije i punu zaštitu, ali je nama bitno da imamo dobre odnose i komunikaciju sa KFOR-om, da možemo da intervenišemo u kriznim situacijama. Nama je od presudnog značaja dogovor koji smo postigli sa NATO-om da bez odobrenja komande KFOR-a i bez odobrenja predstavnika lokalnih Srba na severu, tamo ne mogu da ulaze pripadnici takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga. Također nas ohrabruje činjenica da će u oktobru mesecu ove godine biti postavljen novi komandant KFOR-a, to je mađarski general, i da će mađarski kontingent biti brojčano ojačan. S obzirom da mi imamo veoma dobre bilateralne odnose, nikad bolje rekao bih sa Mađarskom, verujem da ćemo unaprediti komunikaciju sa KFOR-om preko komandanta KFOR-a i imamo stalnu komunikaciju sa štabom NATO-a u Briselu, tako da verujem da ćemo uspeti da preko KFOR-a ipak obezbedimo kakve takve uslove za normalan život Srba, ali nas zaista zabrinjavaju situacije intenzivnog naoružavanja, uvežbavanja, formiranja novih baza za pripadnike takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga, jer vidite, oni imaju sada dovoljno vatrenu moć u odnosu na goloruko srpsko stanovništvo na severu Kosova. Imaju tu mobilnu komponentu, preko 100 Hamera su dobili od Sjedinjenih Američkih Država. Kad na Hamere stavite mitraljeze 12.8 kalibra, oni dobijaju i na brzini prodora, imaju veliku vatrenu moć i još ako imaju veliku bazu na području Južne Mitrovice, pa da onda da vidimo šta će se posle ove vežbe trenutni odgovor desiti, da li će NATO i Amerikanci ostaviti deo oružja kosovskim bezbednosnim snagama, što je uobičajena praksa kod Sjedinjenih Američkih Država, da li će im ostaviti opremu, recimo, za obavešteno izviđački rad, to sve ostaje da se vidi. Dakle, mi smo zabrinuti jačanjem te formacije koja je prvenstveno usmerena protiv interesa, protiv bezbednosti i opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Što je sa Bugarija? Поранешната министерка на Бугарија за надворешни работи Екатерина Захариева, протестна нота му имаше врачено на српскиот амбасадор во Софија, токму околу некои ваши настапи на српски национални телевизии. Вие не гласавте за изборот на новата српска влада поради присуството на господинот Тончев, министар без ресор. Или вие, како што велите, министар кој ништо не работи во рамки на таа влада. И прво Србија го отварате прашањето на мешање на Бугарија во внатрешните работи на Србија, посебно во делот на Јужна Србија, учеството на бугарските тајни служби. Во едно интервју велите, немојте да ме влечите за јазик, да не ја кажам адресата и да не ја кажам куќата каде што се сместени агентите на бугарските тајни служби кои делуваат на територијата на Србија. Hoćete da vas odvedem u tu kuću? Pa, ako imate vreme, sa zadovoljstvom. Nemam vreme da se bavim. Znate šta, ta gospođa je još uvek ministarka u Bugarskoj? Не, сега има тони техничка влада, koja treba da ги sprovede izborite nekada na 8. ili 11. juli. Pa ja sam i tada govorio da ona nije dorasla poslu koji obavlja, da ima neke ekstremne političke ideje, ali vidite, uviđa se kontinuitet bugarske politike. Ja bih rekao čak da postoje neki recidivi te veliko bugarske politike prema Severnoj Makedoniji i prema Srbiji. Јас бе почитам цело време и велам Косово и Метохија. Да, Македонија го смени своето име, јас не учествував на референдумот, моите гледачи не учествуваат на референдумот. Од почит кон мене и кон моите гледачи би сакал Македонија да ја ословуваат ако е можно. Znate, ja znam raspoloženje među Makedoncima. Така да се уважуваме, нели? Јас не велам Косово, велам Косово и Метохија. Postoje oni koji smatraju da je Srbija i srpski narod strateški partner Severnoj Makedoniji i Makedoncima. Postoje oni koji imaju drugačije mišljenje. Видики, ние сме соседи. Ке се менуваат влади, ке се менуваат власти, ке се менуваат политички гарнитури, но јас и вие, нашите поколенија, нашите предци живееле тук и живееле во еден мир и во едно разбирање. Така да, јас, Косово и Метохија... Srbija nikad nije negirala nacionalni identitet, jezik, kulturu makedonskog naroda. Mi taj narod smatramo bliski. Za razliku od Bugara, koji vidim da mnogo toga vam negiraju. Се, буквално се. Sve, da. Mi nismo negirali... Ние сме дете од ипровета, in vitro направени, нели? Пали сте с Марса. Možda ste vanzemaljci došli. Да, сме дошле тук. Може има ли за таа бугарска? Јужна Србија, посебно делот на Сурдулица,
владичи, хани и така натаму, бугарите го сметат како дел на бугарска територија. Те се уште го слават празникот 3 март. Тоа е Сан Стефанска Бугарија. Не убедува дека не се фашистички окупатори по текот на Втората светска војна. Вие потекнувате од тој дел на Србија. Знаете точно што се има случано. Ja ne znam šta je iznerviralo Bugare, nije samo ta ministarka reagovala i ministar odbrane i neki njihov evropski poslanik i nešto. Ангел Джамбаски, мислам дека. Da, kada je bila ona afera vezano za Krušik i ostalo, i onda je predsjednik Vučić rekao da susedne zemlje deluju obavešteno na našoj teritoriji. I ja sam također rekao kada su me pitali, da, moje saznanja govore i to je prirodno da imate delovanje susednih zemalja u obaveštenom smislu. Svaka zemlja to radi. Pa zašto bi postojala obaveštene službe? Jer Bugarska ima obaveštenu službu? Pa ima. Pa obaveštena služba ne deluje na teritoriji Bugarske. Njen prvenstveni cilj i područje rada je inostranstvo, van Bugarske. Prvo deluje to u susednim zemljama. To sve zemlje rade. I rekao sam da je interesantno da recimo bugarski novinar ili novinar, kako bi otkriva tu aferu, nanosi štetu našoj namenskoj industriji, posao preuzima neka bugarska firma, također i ona druga afera što je bilo oko onih mina, također opet neki novinar bugarskog porekla i da bugarska služba je ovde značajno prisutna. To sam vidio i na Kosovu i Metohiji, da veoma obavešteno rade, to se vidi i u samoj centralnoj Srbiji i ništa više od toga. Onda mi je ona rekla da obaveštena služba Bugarske ne deluje na teritoriji Srbije, što je nonsens, ali se zato pojavio bivši ministar odbrane koji je sada predsjednik Atlantskog saveta u Bugarskoj. Bojko Nojev. I zamislite šta on kaže. Doslovce. Da, kaže, naša služba je prisutna i treba bude još prisutnija. Dakle, on kaže da je služba prisutna, jer on zna, on je bivši ministar odbrane. Treba bude još prisutnija jer se u Nišu nalazi ruski špijunski centar. Mislim na onaj humanitarni centar rusko-srpski u Nišu, što je nonsens da je to špijunski centar. I kaže, nalazi se u Nišu koji je samo 30 km od bugarske granice. Kako 30 km? Niš je 90 i nešto kilometara od bugarske granice. Možda je Niš bio na 30 km od granice Velike Bugarske. I to vam odmah pokazuje o čemu oni razmišljaju, šta rade. Dakle, nesumnjivo je veoma aktivno delovanje bugarskih službi na teritoriji Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju. Ja, kada ste spomenuli jednog ministra bez portfelja, ja nisam glasao tada, nisam bio na glasanju za vladu kada se birala, ne zbog njegove nacionalnosti, nego zbog toga što je on jako kompromitovana osoba. Bilo je mnogo natpisa u medijima. Ja sam iz Surdulice rodom, ja dobijem od građanja mnogo informacija, mnogo dokumentacije, zloupotrebe koje on radi sa budžetom opštine Surdulica vezano za fudbalski klub i mnogo drugo toga. Smatrao sam da nije dostojan da obavlja tu funkciju, ali sam u nekoliko navrata bio oštar kritičar zbog toga što kada su kanonizovane žrtve bugarskih užasnih zločina u Prvom svjetskom ratu, bugarska okupatorska vojska je na području Surdulice ubila najmanje 4 do 5 hiljada ljudi. Mnogi su dovođeni i iz Makedonije, naročito sveštenstvo. Nezvanični podaci govore da je to ubijeno između 15 i 20 hiljada ljudi. Na najbrutalniji način. Od toga da su zaklani i mučeni na sve moguće načine. Tamo imamo 5-6 masovnih grobnica. Nisu sve otkopane. Archibald Rice je bio na čelu te međunarodne komisije posle Prvog svjetskog rata i otkopana je glavna duboka dolina. Kada je Srpska pravoslavna crkva kanonizovala te naše mučenike, koji su na najsvirepiji način ubijeni u pokušaju da se potpuno izvrši asimilacija srpskog naroda od strane bugarske okupatorske vojske, onda smo uveli 29. maj kao slavu surduličkih svetih mučenika. Na prve godine kada su prenošene mošti iz jedne grobnice koja je slučajno otkrivena na starom groblju, niko nije hteo da bude prisutan tu iz opštine, ni taj ministar, već je odveo decu u 7-8 autobusa na besplatnu ekskurziju iz srednjih ili osnovnih škola, da ne bi bili prisutni tu, odveo ih je besplatno u Jagodinu. Naredne godine, kada je također obeležena slava surduličkih svetih mučenika,
29. maja, on je organizovao nekakve školske sportske igre za Pčinjski okrug i znate, tu gde je crkva i tu gde je spomen kosturnica, gde se nalaze kosti tih naših mučenika, ta kosturnica je odmah naslonjena na srednju tehničku školu. To je jedno zajedničko veliko dvorište. Dok se ovde odaje počast tim žrtvama, tamo deca igraju fudbal, dole u centru trešti neka tehno muzika i ostalo. I kada sam ga ja iskritikao par navrata, onda sljedeće godine pojavio na 2 minuta zbog toga. Dakle, ja sam zbog toga smatrao da je on nedostojan. Ne možete da negirate žrtve. Plus, znate šta su Bugari uradili sa spomen kosturnicom koja je napravljena posle Prvog svjetskog rata? Fašistička bugarska vojska. Fašistička. Bugarska je bila na strani fašista u Drugom svjetskom ratu, koliko se ja sećam. Možda se ministarka ne seća, ali koliko se ja sećam, učili smo, to opšte priznata stvar u svetu. Ta bugarska fašistička vojska je jedne noći iznela kosti iz spomen kosturnice, tih naših žrtava iz Prvog rata, i negdje su ih odneli. Ne možemo ni dan danas da utvrdimo gde se nalaze te kosti. Slučajno, kada je jedna porodična grobnica otkopana zbog smrti člana te porodice, nađene su neke kosti i one su prebačene. Mi ćemo sada također imati obeležavanje 29. maja, krsni hod, uprkos tome što se taj ministar onako, znate, posredno protivi svemu tome i pokušava da izvrši pritisak da se ne održi liturgije i ostalo. Zato sam smatrao da nije dostojan da bude ministar. A to nisam uvezivao sa ovom pričom o kojoj govori ministarka i to. Znate, kad Bugare kad ih dirnete u srce istinom, oni reaguju tako brutalno, ali ja sam iz tog kraja, znate, i pripadnici moje porodice su stradali od bugarskih zločinaca i fašista u Drugom svjetskom ratu. Rođeni brat mog pokojnog dede je bio partizan. Bugari su ih na prevaru, mlad, bio je jedan od najboljih studenata u Beogradu. Baba pokojna govorila, od kralja je dobio knjigu tešku 4 kilograma za to što je bio odličan student. Otišli su da brane svoju zemlju, svoju otadžbinu. Albanac ih je izdao, na prevare su uhvaćeni, izmasakrirani, godinama nismo znali gde im se nalaze tela. Na kraju se ispostavilo je to napravljena deponija iznad svega toga, ali uspeli smo da pronađemo sve to. Dakle, mi veoma dobro znamo kakve su zločine počinili bugarski vojnici kao okupatori u Prvom ratu i u Drugom ratu. Ali to ne znači da ta priča i to sve što se događalo treba da bude nepremostiva prepreka za razvoj naših bilateralnih odnosa. Mi imamo dobre odnose sa Bugarima sada, ali ne možete da gradite najbolje moguće odnose sa susednom državom ako neko negira vaše zločine koji su počinjeni nad vašim narodom. To ne može. I ako neko pokušava da vam zabrani da obeležavate, da se sećate tih žrtava, Bugari su se nešto mnogo preigrali. Oni misle to što su u Evropskoj uniji, sad bi nama da zabrane da pričamo, da govorimo o tim zločinima, da govorimo o tome da su bili na strani fašista u Drugom ratu, kao što to rade Severnoj Makedoniji. To je neprihvatljivo. Znate, uslove koje oni postavljaju upravo na tom planu Severnoj Makedoniji za napredovanje na putu ka Evropskoj uniji su apsolutno neprihvatljivi. To je zloupotreba članstva u Evropskoj uniji, da se jedna zemlja blokira, da bi se dokazalo kako taj narod ne postoji. Evo, odjednom Makedonci ne postoje. Ili Severni Makedonci. Zaista ne znam kako da vas zovem sad. Makedonci. Definitivno se dogovorimo. Makedonija. Gospodine Diricu. Ja sam živao, da vam kažem nešto, u Makedoniji. 2-3 godine, bio sam 3. 4. razred osnovne škole u Resnu. I meni je Makedonija mnogo draga zemlja. Makedonci su mi mnogo dragi ljudi, imam dosta prijatelja, tako da, znate, bez obzira ono što je politika, u redu kada zvanično govorite, onda ćete reći Severna Makedonija, Sever Makedonci, ali za mene ste Makedonci. Gospodine Diricu, koliko je mokna bugarskата služba тука во Србија, во Македонија? Велите, ја знаете адресата. Делува ли мокно бугарската држава, бугарската служба? Господинот Каракачанов, поранешниот министар за одбрана, знаеше во моменти на одредена еуфорија да кажува дека располагат со агенти кои се фрлени во македонската, во српската држава, дека на високи позиции и така натаму. И дека можат во секој момент да имат квалитетни разузнавачки информации. Ja mogu samo potvrdno da odgovorim na vaše pitanje.
To su moja saznanja. Kao poslanika, kao neko ko se 3,5 decenije bavi novinarskim istraživačkim radom, da, bugarska služba je veoma aktivna na ovim područjima. Ona je istovremeno i servisna služba, samo kažem pomoćna služba za neke moćne zapadne zemlje. U osnovom setite se da je bugarska služba u vreme Sovjetskog saveza bila zadužena za prljave aktivnosti, to su bile likvidacije. Tako da oni imaju razgranatu mrežu na teritoriji gotovo svih balkanskih zemalja i da veoma aktivno rade ne samo na prikupljanju informacija, već i pokušavaju da utiču na određene političke, ekonomske procese na području Srbije. Znate, ja ne mogu da govorim mnogo o detaljima, ipak su to osetljive stvari, ali smatram da to nije dobronamerno, dobrosusedsko delovanje. Ja razumem nastojanje svake države da prikupi obaveštajne informacije na teritoriji druge zemlje i da te informacije su bitne zbog toga da se vidi da li ta neka zemlja ne ugrožava interese vaše zemlje. Ali ovo prevazilazi to. Ovo je obrenut proces. Ovde se otvoreno radi protiv interesa države Srbije i srpskog naroda. Ostalom, da vas podsjetim, ta ista Surdulica je u 2 navrata tako užasno bombardovana. Mnogo je civila ubijeno i dom za stare je bombardovan, cela jedna porodica u podrumu kuće blizu kasarne. A bombardovana je Surdulica tek kad je Bugarska otvorila vazdušni prostor za NATO avione. Da li Bugari misle da smo im zaboravili to? Ne, ali smo se okrenuli budućnosti. Srpsko srce je veliko, mi praštamo. Ali nemojte da nas terate, da zaboravimo naše žrtve, nemojte da nam pretite da ćete nam zabraniti zbog naše aspiracije da postanemo članice Evropske unije, da govorimo o tome. To se nikad neće desiti. Znate, ta nedorasla političarka koja je sada tako anonimna, niko i ništa što bi se reklo, je u jednom trenutku izjavila da su oni završili posao sa mnom, da ja neću smeti više da govorim o tome. Pa evo ja govorim non stop o tome i kažem da, Bugarska je u Drugom svjetskom ratu bila na strani fašističkih sila, počinila je užasne zločine na teritoriji Srbije, njihova fašistička okupatorska vojska, još veće zločine je okupatorska bugarska vojska počinila u Prvom svjetskom ratu. To ne sme da se zaboravi. Bugarski predstavnici dolaze, obeležavaju dan pogibije bugarskog poručnika tamo nedaleko od Bosilegrada, ali nisu došli da polože cveće na spomen Kosturnicu, gde je hiljade i hiljade Srba na najzverski način ubijen. Nisu došli da polože cveće u Toplicu, u Prokuplje, gde je oko 20.000 ljudi brutalno ubijeno posle Topličke pobune, Topličkog ustanka. Dakle, te stvari ne smeju da se gurnu u stranu. Budućnost proizilazi iz prošlosti. Na temeljima prošlosti se gradi budućnost. Ako odsečete te temelje, kakvu budućnost imate? Ko ste vi? Isto kao što ste malo pre rekli. Pa šta ste vi? Ako ne kaže, nemate jezik, nemate kulturu, nemate ovo, vi ste naši i ostalo, pa ko ste vi? Odakle ste došli? To je ta priča. Dakle, moramo da poštujemo svoj koren. Bugarima se to ne sviđa, jer žele da sakriju istinu o zločinačkom delovanju i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. E pa ne može. Hvala puno. Bilo mi je zadovoljstvo. Do sljedeće prilike. To je uvek, da.